Sembut Menteri Rang Ba Kejelau Ba Preston Tensong ula pentep ula wani kendo yau Menteri Kesorkar Pedeng uba kemi ketenat boarding RK Singh. Hagaba ula kular ban pelat no kepisa ke bedangsa jong ke MEECL ke balong gumba sispa kendai puar kelur tengka bat ban mangru syahajar sispa kelur tam ban pentrekam ya ke skim Revamped Distribution Sector Scheme RDSS ha kejela. Uba Preston Tensong uba kemiru ya ketenat penmi boarding habaya keren beginong patai kubor ha ke sautrek ujemang arhajar arpuar. Ulaong ba kesorkar pedeng kal ajing menjor ya kesorkar jela ban pentrei ya ke skim RDSS na kebenta ban penbha bat pentamai ketenat distribution ha ke jela Meglaya. Kabakot syaka syihajar sispa kelur tam bat kawai kedai na kebenta ban pentrei kam iki smart meter. Ban bu syok-syok iki transformer bat iki wire light hagi snong kitau jong kejela. Bat ban penbit penbiang ya ke rukom sam ya ke boarding elektrik. Ulaong baan sependat no dagi smart meter ha ke bagi pat ba ikila ban shim da ke prepaid ne postpaid ya ke boarding elektrik bat kin seo jeng tep akaktian khasi negaro haba kalapoi kepor bagi deban seo ke bai boarding. Uba Preston Tensong ulaong pada kejing pendat gi smart meter kan penduna kejing doonong ke MEECL bat kan pensuk ru igi pat ba akibat pendon kam ya ke boarding elektrik. Ulaong syok-syok bula betha ya ke MEECL bagai bani ajing pensyai ya ke leng kisnong kitau bagian sengu tu kejing mentoy lengba u smart meter. Bat kesorkar kan IA u smart meter haman lagi longyeng. Uli tu bagi kesorkar kan penbiang ru igi kor kibor ha kejing poi ya ke boarding ha ke babu syok-syok iki substation ha ke leng jaka jong ke jela ban pensuk iki pat ba ban yo ya ke boarding ke bati kena. Uba Preston Tensong ulaong ru ba kejing penlip ke boarding elektrik kedai namar kejing hiar ke ha kepung yam. Ba la Sushania atang ha Leshka Power Project ndai namar kejing duna ha kejing penmi ke boarding kumta kesorkar kelas uthiat no ya ke boarding elektrik. Ulaong ba kesorkar kelathiat akador cutway ne kat artengka si unit ndai kalashim pat tang ndru tengka si unit na kipat ba. Kiba pendon kami ke boarding bat kan long kejing dunong ke bakrau la ke beteng ban suthiat ke boarding. Kumta lahap ban pentrai kami ke load shedding ke basi kenta. Bat kini kejing pelip ke boarding kan long ke batang sipor bat ula kerpat ikipat ba ban yai syak sipor. Kidon katuan ni ke outstanding dues ke bangi de ban yo naka jela kami kelai jongi ke bela don bon teli kisnem de ngala ai shu ban ngakerpat yo bon skau ba ban pelaj no kenang bangila ban clear ye ke outstanding dues boro de yakani ula ai ka assurance ba unsa pej bat ba unsa pelaj kamproi yakani ke outstanding dues ke bapoi komba sispa kandai powei kandai po arklur kata kade kan number 1 tega baar ka bangi discuss kolong syapang kaneka project report la neka DPR ka bangi submit na kaliang joko sarkar na kaliang joko power department ya ka scheme ka bangi ong ka RDSS ka Revamped Distribution Service System hapo ka jela mikla jongi tega baskutunat aka jingi kren te la dep approve ya kaneka proposal ka bangi pha mangi ka DPR kolong la komum duna ya ka ar hajar ruspa ajan ruspa kelur den nakata kabang sustanat banong golong bakila approve satang ban ai ka sanction order menta yaki ar benta kawai kolong nakabenta ka revamping system yong ka distribution hakabidei kumno banginang improve ya ka quality ya piong ya ki transformer piong menta ka extension line siki snong siki tau ki ba kamla asu ban cover how to por ka sebagai scheme bangin penrung menta lamba jong kani ka bangi yo sanction menta koma praspa kanyo klur bat nang ta lais pa sipo klur pada ka bangi yo ya kani ka approval ka bangi sayo sanction kalong ya ka bede bat ka installation la ne ka bangin bu ya ki smart meter ha ka wei pa kuei ka kalong yin teng so tanat sibun e bane thu ya pi kalong ba nakaliang jong ka government of India ka ministry jong ka power kila approve ya kani kalong menta stang kat to kani por ka bingdang up satang bakin pha ya kani ka sanction kenang ba ngin yo ban sedang no ikikam ke jongi siu de ha ka bi dei bat kani ko mo pi ka jing mentoy jong unu smart meter ka bangi kren kalong ka basai ka darahi ba ka jing don unu smart meter kadon artli kebenta ka baki baik ba kin yo nong leni ki beneficiaries kin yo nong leni ki household ke bakin yo jementoi kawi kolong ba kila ban le prepaid lane kila ban le postpaid haba kila siu lepa kan long tik menta kum ka bill mobile
Hak mobile ngidon ka postpaid, ngidon ka prepaid, but anda kelajan lut katu ka bill. Katu kepisah ka bangila tel apa. Kan saai ya katu ka message bab ngau bahasa siuno ka bill jong pi han marba kelajan lut ka balance jong pi hak kata kapor. Tenak ka daw ko mo pi kan ni kat pensuk sibun ya ki beneficiaries ya ki pajba khamtam mangi hanong kendong ka bakim don kam shu ban kuslai ba bali klemwan wat bill lai benai sau benai san benai tenai kita sure i ka message kala la ban le lembaga bank ban tap apo bank lane ngin snai ke sistem ka ban pensuk yaki ha ka ba kila ngila ban le ya tawat halaki jogi snong ki ta ko jongki na ka benda ban pensuk ya ka bill ke jongki lengba jong kineki smart meters katakan long ke jementoi ka bakrau na ka menta jong ki pajba nong snong jongi ha ka jela me kala borokoi